أما غرغار ساتي نما بروتو شيخ الدك بجانيني أنا غرغار سفور بيهو نما كخاتو بيه إن شاء الله أنا خلا ربي مراد سي ربي أبوتو في حنافو إن شاء الله أريد الدين ربي خجل إن شاء الله مسجد خنا أدو أرابود بلا دبر عيسى وامروني يدا أرورا برو أسرتي يرون فتنة هم دمجر إن شاء الله السلام عليكم الله أكبر أما اللي ما عمر كان نسل الله أكبر يوني في منشدات خين شيكان كين شيكوتي بقول اسم مركان سباتة وارد مركان تاني نركض الله أكبر الدمان وصو شيء خين شامين غرسات تجاري مشيني خين يانغفني أستاذ رايا أبا مجاسر جرا الله أكبر أكسبه تكافة تمان دايركتور تي في هاملتون دكتور محمد صالح سيرني جرا الله أكبر إذا خد خطة سوتة لتأسينس بودما أسبابنا أما خلتمان سجنتا والدرا دوبان سندي سنا أما في قلبي إرجاع سرا قدام وأكاسر تدقق فتان سنجتشادا شيني إرجاع تجيمتو سندامن أمتا كركروي في الرابط كيسه من ربي يجارو هم مسجين يكتب أمور من لا لا سنجتشاجراني إن شاء الله بيجان الران تناقا بيجا جبا في بيجا قتادا خلتمان اتقافة تما إمام مني في دعاتا خان قدنا هرجع بارا دفن شيخ عثمان دريدا ستافيرا فليتفضل مشكورا وما جوينا الله أكبر شيكوتين بايدا هندف على يوجان لون تروما هندف مريوجان فون تروما جان شيكن الرا با أوروميا تنافني جدوغلا أسيت تنافني شيكن سنون تاو ولينجو يودا دبنس ilmaan baay'ee ilmaan hedduu qabaabban yaa ilmaan kiyya ana beela isinitti hin dhiifne isintu quufa walitti hin dhiifne jeenjaan daqiiqaa walii muraa walii hambisaadha akka isaan dubbatan ergaa itti dabarsuun barbaada Allahu Akbar akkasitti gama sheekhaati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة الله وسلام الله على من أرسله الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد حواس خينيا خديرا في دلا خطيقا في قدا وهن درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان كينيا الحمد لله ثم الحمد لله ربي كينيا وهن درا قلتهم فنا الحمد لله رب العالمين جاء الحمد لله رب العالمين أكا نفتشي بكا خناقا نهاري عمتي تركان فتاني أكما شيني كيني شي أمين بروجاني خلين دواتاني ميلا قدتي أكما جانساني ديمتاني بكا خناقي ساني المدلتي يربين أمري ساخنني قدتا جان ديمتاني بكا خناقي وداف ربينا قلتومو سمبودا ورار رقا بكتي خنتي ادو لفئي نمالي اكا بكا خنا دفو قدي إسان اللي نقلتهم فنا حواس كينيا واني قويا الرادو رنيا دمي نمي تكا خأمك أبدن أكا خيسانيتي متي أكا وان تكا خنا مبيروتي واني أفجرو خون واني كيسيوني في جامي وام مزيد خنتي غرتي بافتان وام مدرسة جارو جيرتانتي بافتان واني خيري دا خيستي خنتن واني نما أولفت وكما نبي ربي عليه الصلاة والسلام ريتي قالي ميلتكم اللي وقاني في غرتي في تعايشة هنقمت نوها في جنان وام ميلا خنمالي مالتو نوها في هيرتي في التهي جنان دبين فالا دا هنداو والكاين لي ميلا ريتي توكيشا خنا مليه جي النبي ربي عليه الصلاة والسلام خنا نما إني تو في ديمون بكم نيجا أنين أواسا كينيا واني أفتهم تاني دبرا هنگا دباتا كا دباول بيخو قبدن مسجدني مدرسان
halaqaa ilmii bakka ilmiin itti qara'amtu alabaa ilmii nama ilmii qara'u ulamaa'ii biyyi qubsiiftu maan mindaan isiidhaa yoo jireenyi waan sanii hawaasa ummata isliminnaa himatu ka magaalaatii fi ka baadiyyaa ka naggaateetii fi ka dafkaan bulaa ka qotatee bulu jechu ka tiifattuudha namni diin akka inni hin banne godhuu qabu ka fuulduraa fi ammallee ifitti himuu qabdan ansaartonni zamanaa naggaadee teenyaa fi warra dachii dalagatuu fi tiifattu masjiidni miindaa namni irraa eegatu nuhuu bakka kana taa'u bakki ilmiin itti baramtuus akka nama biroo irratti achi hin eeyne horiin abbaa hedduu alaan galuu ja'an horiin abbaa hedduu qabu alaan galu ja'an ala waraabeessi nyaata akka masjiidnii fi wanni adda addaa akka sannu duraan taane akka bakkattii kana itti yaaddoyne nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam jalqaba yogguu madiinaa galan mana ufii dura wanni isaan jaaran masaajida rabbiiti ta rabbii dalaganiiti sambooda dafii dabran rabbi innii lima anzaltu ilayya min khayrin faqiir nabi muusaan dirqama isaa baheeti waan ati dalaginaan jette dalageeti amma ammoo beeltina jirti hayyee rabbi jeen namni dirqama isaa baheeti sambooda rabbi innii lima anzalta yaa rabbi waan buufte beelawee beelana baasii jalqaba garuma ofiitti yaada waan rabbii bobbaahan jalqaba kanaaf osoo khayr keessa soddom qabu suwaakaa muradha jee gaaran baane khayr kee takkaa suwaakaa gaara bahee jaan akka akkasii akkan ta'an fardi yogguu horaarra kaayan waan deemuuf beekee ja'an arra ummanni laga xaafoo maaliif nu yaamanii nu hundinuu gartee ni beeynaa hedduu galatoomaa isaaniin jenna maziida waan itti hafellee insha Allah kadhumu gartee ta'a abbaan armarraa achi hirkifateellee nifumaaf harkifate rabbiin inna Allah ala kulli shay'in qadiir osuma akkasi jiru in tansurullaha yansurukumii eenyu waan kiyya kana moggaanaa dhaabbata maallaqa garroobsee waan kiyyaan naa dalaga jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu laaluudhaaf addunyaa nu kanneen nu mokkora kanaafu wanni armaa irratti asii walii dhaamnu masaajidaa fi madarasatti yaa jabaannu keeysattuu ammaas waan abbaan keenya muftiin keenya olomaa'iin bakka jiru shahaadam tuulaa rabbi raamata isaanii haa godhu wanni olomaa'iin gurguddoon amma nu keeysa jiranii fi warri addunyaa irraa galanii wanni isaan dhaammatan barnoota jabaadhaahii anawaasa laga xaafootii wanni niin dhaamu lammeeysaan barnoota baradha salaanni soomanni hajjiin zakkaan hundi isiitiitu barnootatti haajama namni waan beeyne waan inni balleessuutiitu irra hedduudha jeesan albasri rahimuhullah alfarqu beynana wa beyna albahaa'imi kitaabullahi azza wa jalla nuufi beeyladaa jidduu wanni jiru quraana rabbii qofa jeesan albasriin beeyladaan qonqo nyaattii fedhii qabdi namnilleen qonqo nyaataa fedhii qaba yoo quraanan qara'iinsii fi re'een takkuma gartee taata kanaaf yoggaa baradhaa jenne sami qilleensa kana gubbaa sheekootiin hedduu jira lafa tanallee hedduutiitu jira hawaasa kiyya ka islaamaa awwanniniin isiniidhaam akka bakkattii maallaqa irraa dalaynu haalaal barbaannutti nama ilmii irraa barannu nama qilleensa irratti irraa qaraan halafattis irraa qaraan in jaa'akum faasiqun ana sawri takkaan nammeen biroo ummata salafaa kadabre gaaf tokko namni tokko obii qaala haddasanaa oofnaan tananarraa dhiisi qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam bichaan ahimi jennaan fooqii akkanuma olni hortaayii osoo darajaan qabannee sananni nama irraa qara'an beekuun akka nama fooqii ol koruutii darajaadhaan akhiru zaman keeysa jirra zamanni walitti laaqamee jira akka nama hunda jala mataa qabatanii nama ulamaadhaa arrabsu nama ulamaa teeysoon isaa gizee hunda ulamaa arrabsu
خناسن يوسون جنة علماء بيتي قبضو akka doktor Jeylan akka Sheikh Ibrahim Birizandi keenya akka Sheikh Amin Ibro walumaa gala biyyi ulamaa gurguddoo duraan keessa jirtu jira ijoollee zamanaa takka asbee ta'aa sawniisi alimuma arrabsuudha qilleensa akkasii ofirraa eega kunoo kanuma akka gartee raayyaa keenya numaddii jiru kanaaf kanuma akka Sheikh Amin Ibro kana qilleensa kanarraa arrabsan milikanni isaanii ummata san sheekoottuma teessu tanaan ikhwaana ja'aniin akka ifirraa eedan dhukkuba zamanaa baarleesii jettanii immoo maal jettiin afaan zamanaawi dhukkubni zamanaa ka amma ejju kana ikhwaana jechuun baartii takka ta siyaasaatii ta mootummaatii bakka birootti beeyna nuti maqaan keenya ahlusunnati wal jamaa'aan nuti maqaan keenya muslim na dhageeyaa jirtanii biyyana na dhagee'uu jirtanii dhukkuba kanaan magaalaa fi baadiyyaa wal ge'uu jira akka kiyyaa kana ol baasanii haasa'uma kiyya kana akkana nuun jaa'ajaanii arrabsan maana na arrabsuu minallee dhawan nama narra caalaa dhawame san nabi muhammadii alayhi salaatu wassalaam arrafame kanaaf bakka deemnu walii dhaamne shi'irii akka gartee obboraayyaa obboleessa keenya hedduu jira gartee munashidoonni warri bakka kana jiran nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam yassanii nadiisa muslim keeysat meenarra qaray جاء بيتي دبته قرت هي ما إيدي وبين المكعب أما عبد الله المرواها أما سسان نموت ميكا جرا شاعر رجعتي إرجع ربي خومة الرأرب خاكو سيساتي زبيو خناف وكوب زماناتي خوارجا أهباشي أي فرق نتي مكان كينيا مسلمة نتي مكان كينيا على سنة والجماعة أكد وكوب خنا الرائفينو akka sheekootii beeynurra qaraanu qilleensa kana gubbaa fuutee bakkatti dhaltuun si eegaa je'een janqallichi yoo intalti takka dhuftee baatii lama dhaltee ilmoon san keenyuuti hambiyyo kaysanii keenyuuti waan hin taane rimee fuutanii bakka birootti bakkitti dhaltanilleen hin jiru zamana kana kanaaf dhukkuba ifirraa eegaa dhukkubni zamana kana gartee biyya keessa faca'u jiru gartee kana khawaarijaalleen bak masjida keenya nutti hin dhuftu walaala gartee teessi tunoo maxxanteetuma masjiduma kana keessa teessi firraan harka wanni maxxanneedha fakkaatti kanaaf dhaamsi biyya guddaan kana warra gartee diin irra jabaatu rabbi isin haa taasisu khayrii hunda wali rabbi isin haa qabu warra masjida kana gartee xumuratee bakkaan ga'ullee rabbi nu haa taasisu warra diin baratu rabbi nu haa godhu namni amma jaarraa amma jirru kana keessa namni diin lallabatu نبي ربي عليه الصلاة والسلام يديسا رواية الميزي وصو نبي موسى انجراته إسام بلت توراة جل ديمون جيه قرآن مخيّة خناتاتي ملي قرآن نقنا دفتو كل ننجر حديث مسلمت كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وإمامكم منكم قمتون كيسان قافة عيسى المريم دفه إمام إسن تاتني في صلاة تمي أكميجي عيسى قنا سمي دفوه نبوة دابتيتي صلاة تكاو فاتحة داني اجي صلاة قرآن خينيا شريعان تنجيرم واني هاري نغانا دفولي ننجر تناف ولين ندينا تكما دان ديما وان غسما جامو دكوبا غسما ديموني غسماني سنديمنا غنتماني سنديمنا وان شريعة دان فالا آداني سنديمنا خيستو واي نخادا علماء فتوى جيرا خرقرتي علماء فتوى چديبسا امام موتين درسان واي نخادا واي كريبادا مسالا علماء دا تيسو اكا قبيت اللان دلا تكتكا جيراني خانا مبيروتين خان هيروم تغرتيتين امار مرت خكاسو سنفدو ونفت والا علماء نغرتي قبدي اما شنيتاني فيتان دوبرتي ولتنكين وسوني خان الران دومين خبيرو غرتي هيروموداني ما تكنا سيغو سيا غلانا خنانا جنان ومن خيس يجرو كنا نغوس تاجي جانغلاني اغافي وانا دادا وفاخناف نبودا شيكوتي جروتي مغرتي خنجراني غوا بولمبنن جانغايو بننيف كيسانا هتاوي جاجان خناف ان شاء الله والجل ربي سيناياس والجل ربي سيناياسو والجل ربي سيناياسو خيري هند ولت ربي سينيها قبو متين اكما افا يقول انتي تو سمال متي ولين جتي ينان وإن رجعنا وإلا آخرة تجمعنا جتي جان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر إيه أبو شيبي أره
إرجع أجائبها يصير الدبس ورا وجير أو ترى بنوها تايز أمي جابه الله أكبر خلت تيران وأنا أسنفنيف نموتني بيخامي جنو ماتو اتقراني اتأذانني الله أكبر جانا جني نما خيسا باسا ملي مالك خنچوف مالني خيسن جني تاني غاي خدير كيم باسني أكلا واقعي جنو ما دير كيم باسني مالك وادير كيم باسني شيكوتين لكت إرجع سنيك دبرسيته ورا واندعي وجرتي هو رب نواتايسو ورا خنچوف كوكو باي ومنو خنومات أرجعنا ورا وخنتو لكت سنبين وان تاتيف خنسكنتا خنبنو دافجل كبرت الرول معي تون حلالا إملا خيسما فقود يمتى دفت شيني يرو دي هودا مكر دفه حكشي أمين كوني خون نيروبي أس دفه خون أدرجي أول دفه خيسمون نخون دعائي ساري أرانا تروبو كم تخنجو إفكو بيسة جل كبرت وانيه شوكبا جدمانو شيني خينيا دائم بكتمان شيخ جمال محمد البديسي كان سودي رياضي رادوفان سينا نجر الله أكبر الله أكبر أكما ريفو سني بيغا شيكوتين بايدا شي أمين تقاف توقاتي نما تلخنا ناتا هنگخنا بسم الله واترتو أرانتنا جيجي قون نجرتي هما بيلو يتري ولي جادنا ولي قلائسين دربتن نقبتن مجيرتن بفج جيرتن جاني ندربتني نقبتن أبشير جا قون ياتوينا شي أمتاكين أنجي إسنون دعو قون تغيي سني كمنا بيلو مجادنا هنا إسنين جي أبتدني ماما وفامي كنا كون نجرتي شكل كان قباتنا سنجي جادا سكنتان تيانت مما سنو خن إيسا خيه إيسا كي مالين هنگنگي إنيوتو أسكيسا قوتا شورا لينجات أبتي خنجو دقيقة لباب شيخ أحمد قدر أستي أسباني إبسنوف قرني شيخ أحمد أستاذ أحمد مسجد خنا إمام خنطوران أستي أسباني أكا إبسسيني قرني فدا شيخ أحمد فليتفضل مشكورا وما جرنا الله أكبر Ogga ini asin erga masjid afan Oromo tinggal dabars khafan amara tin simbere tim godus kopaya jira uma shakin goin asi warre afan amara rabbi rahmat asni agor Bismillah Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh كبجمو بريزانتي دم إسلام وليقلا أوروميا شيخ جمال موسى أكسما كبجمو دايواني في إمامن وليقلا إثيوبيا شيخ أمين إبرودا كبجمتوت علماء أتاكين كانكا أستاذ رايادا شيخ جمال بديسادا في كنين كان فكاتان دايوان هندي كيسان akkasuma kabajamtoota munshidoota keenya kabiyyi teenya qabdu hundi keessan baga nagaan nu dhuftan an haa dhufuun isiniin jechuu barbaada Allahu akbar Allahu akbar kabajamtoota keessummoota keenya kan biyya adda addaatirraa naannoo adda addaatirraa waamicha keenya dhageessanii asitti nu argamtan kan dhiiraa fi dubartiidha baga nagaan nu dhuftan isiniin jechuu barbaada Allahu akbar Allahu akbar kanatti aansuudhaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya masginni Abubakr Siddiq kan ganda Mariisaa keessatti argamu kun hujiin isaa kan eegalame ji'a 11ffaa bara 2013 amma waggaa 2 fi guyyaa 16 jirra Allahu akbar hujii isaa kana eegaluudhaaf sababni keenya kan gartanii nutti tahee iddoon masjidaa waan hin jirreef iddoo mana barnootaatti yeroo jalqabaaf mootummaa keenya kan bulchiisa magaalaa gaafachuudhaan salaata keenya salaata shananii fi akkasuma salaata taraawiyaa yeroo jalqabaa waggaa dhufne mana barnootatti salaataa turre jechuudha. Kanuma sababsachuudhaan erga salaannee soomana fixannee xumurannee booda iddoon kun iddoo mana barnootaatii gadhiisaa waan jedhamneef qalbiidhaan rakkachaadhaa dhiphachaa kan waan turreef haa ta'u malee iddoon amma irra jirru kun iddoo kuusaa midhaanii waan turreef kan gartanii uummanni keenya hawaasni keenya midhaan keessaa raabsamuuf waan tureef iddoo kana kabajamoo addee caaltuu isaaniidhaa iccitiidhaan wanni kun akka masgidaaf oolu lafa jala waan mirkaneessanii jiraniif iddoo
kun akka nu jalaa waan biraatiin hin qabamneef kabajamoo akkaan jaalannu sheekni keenya Sheek Jamaal Aliyyi naannawa isaa dhufee dhagaadhaan nu utubee nu jaaree jira. Allahu akbar. Ulamaa'onni fi keessummoonni keenya kan asitti nu argamtan sheeka keenya kana galatoonfatanii barbaada irra deebine. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Iddoon kun gara tokkoon lafa duwwaa gara tokkoon immoo kuusaa midhaanii kan qabu yoo ta'u midhaan kana addaan qoonnee kuusaa midhaanii kana bakka lamatti qoonnee yeroodhaaf itti salaatuu turree jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. haa ta'u malee kanaan osoo jirru sheekni keenya kan akkaan jaalannu Sheek Abdul Fattah Sheek Usmaan yookiin Maashaa Allah kan jedhamu manguddoota ganda kanaa fi sheekanii fi imaamman walitti qabee waliin mari'achiisuudhaan masgida kanaa kuusaa midhaanii yookiin istoorarraa jijjiirachuu qabna moo qilbaa hin qabnu akkana dhiisuu qabna waan jiru marii yeroo dheeraadhaa erga geggeessinee booda murtii waliigala manguddootaa fi imaammanii fi sheekan keenya murteessanii akka masgidni kun ijaaramu waliigalanii jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Masjidni sadarkaa kana ga'uu keessatti warri gahee guddaa taphatan sheekni keenya Sheek Abdul Fattaan gahee ol aanaa taphatee jira. Sheek Abdul Fattaan gaafa inni du'e osoo hin taane seenaa isaa xiqqoo irra tuttuquun akkaan barbaachisaadha. Sheekni keenya abbaa maatii warra sadii yoo ta'u ijoollee 18 qaba. Kuni kanaan tahuu waliin erga masjida kana eegalle takka maatii isatti gallee waliin bu'aaree waliin kofalee hin beeku sharaa dhaabbatee qabbana keessa qorra keessa abbummaadhaan hojii kana fudhatee hojjechaa ture. Mee takbiirtaan keessan eessa jirti? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hojii kana keessatti rakkoon baay'een isa mudatee jira. Rakkina fuula namaa dhaabbachuu arraba namaa irratti obsuudhaan sadarkaa kana irra kan ga'e yoo ta'u maal kana qofa masjida kanaaf osoo socho'aa jiru saamtonni yookiin hattoonni magaalaa Finfinnee keessatti rakkina adda addaa irraan gahanii jiranii isa hunda irratti obsee sadarkaa kana geenyee jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Koreewwan isa jalatti caasaan baay'eetu jira. Manguddoonni keenya qeerroo fi dargaggeessi keenya kan maqaan isaanii amma yeroon asirratti yaamuudhaaf naaf hin fuune baay'een isaanii isaan ajajamanii biyya adda addaa keessa deemanii fuula namaa dhaabbatanii masgida kanaaf gahee olaanaa taphataa waan turaniif isaan galateeffachuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan mana marii dhimmoota islaamaa magaalaa Lagaxaafoodha kan Sheek Yaasiniin durfamu hedduu nu bira dhaabbatee galatoomaa jennaan. Allahu akbar. Kanatti aansuudhaan bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii baay'ee nu gargaari. Muhaadaraa kana akkanatti haala mijataa kanaan argamsiisuu keessatti dachii kana walqixxeessuu keessatti baay'ee nu gargaaranii bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo maqaa hawaasa keenyaatiin galatoonfachuun barbaada. Allahu akbar. Kanatti aansuudhaan mana marii dhimmoota islaamummaa waliigalaa Oromiyaadhaa hedduu galatoonfannaa waraqaa nu barreessuun deeggarsa adda addaa nu godhuudhaan hedduu galatoonfannaa galatoomaa jennaani. Walumaa galatti amma dhumarra gaheetiin jira. Masgida keenya kan sadarkaa kana gahe kana hawaasni keenya birrii namarraa walitti qabuudhaan birrii masgida kanatti bahee miliyoona 7,657,293. Allahu akbar. Allahu akbar. Hawaasni keenya kan ganda kanaa fi ganda fardoodha. Imaanaa namarraa fuudhan san osoo gara tokko hin maqsin asitti argamsiisuu isaaniitiif ulamaa'in keenya illee akka du'aa hinaa godhaniif akka isaan naa galatoonfaniin barbaada. Allahu akbar. Imaanaa hawaasa ummata islaamaa akkana masgida argamsiiftanii akka mul'atu taasisanii galatoomaa. Kanatti aansuudhaan Allahu akbar. Magaalaa Finfinnee irraa adda dureedhaan Haaji Muktaar Taraddaa yeroo lubbuun kokkee nu geesse gaafa islaamii kana goonu tasaabii simintoo nu arjoomuudhaan feerroo gubbaa kana cufnu nu arjoomuudhaan rakkoo adda addaa jala waan nu baaseef galatoomi jennaan. Allahu akbar. Minisootarraa obboleessa keenya kakkaan jalannu Ahmad Abbas rabbi isa haa galatoonfamu galatoomi jennaan. Allahu akbar. Haa galatoomu. Awustiraaliyaa irraa Suudii Arabiyaa irraa warri nu bira dhaabbattan galatoomaa isiniin jenna. Keessattuu ammas hawaasa keenya keessatti ija lama ta'anii kan nu tajaajilaa turan jam'aa Nuurus Salaam. Allahu akbar. Jam'aa Ahlul Khayri. Allahu akbar. Galanni
كيسان قدّا إسنين جنة غلطوما والما غلطي ورّي وامچا كينيا واتني أسدين وارغمتن هندي كيسانو وبليان كيا غلطوما ربي سنگها غلطوم فتو غلطوما إسنين جاء الرغويات مرات مسجد كينيا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Qatar yaale malakti ba'amaarenya isiniif dabarsuu fi dhaggeeffadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ሰምታችኋል አብዛኛውን ነገር አጭር ነገር ብቻ ማንሳት ፈልጋለሁ ስለዚህ መስጊድ ታሪክ ማለት ነው ይሄ መስጊድ አሁን የተከበሩ ሺያሚን ኢብሮ እንዳሉት በእነዚህ ወንድሞቻችን እሳቸው የገለጹትን ታሪክ ነው በተግባር እኔ ያየሁት በቅርበት ማለት ነው የመጀመሪያ ቀን እዚህ በሚመጡበት ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ እዚህ አካባቢ የምንኖር ሰዎች በድንኳን ውስጥ ነበር ሲስተናገዱ የነበሩት እንግዳ ስለሆኑ ማለት ነው እዛው ድንኳን ውስጥ ነው የመጀመሪያው ሰላት የተሰገደው እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እንደምታውቁት ምንም አይነት መስጊድ የለም ለ3 አመት አንድ ቤት ክራይ ወስደን ነው ቤት ሰው ፈቅዶልን ነው ለ3 አመት በረመዳን ወር አንድ ወር ስንሰግድ የነበረው በረመዳን ወር 3 ተከታታይ አመታት እነሱ ከመጡ በኋላ በመጡበት ቀን እራት ምሽት ላይ ነበር ሰላት ድንኳን ውስጥ ነው የሰገዱት ከዛ በኋላ እዚች አካባቢ የሆነ ኩሽና ነበረ ምግብ የሚበስልበት እዛ ውስጥ ነው መስገድ የተጀመረው ረመዳን ሲመጣ እነዚህ አሁን መስጊዱ የቆመበት ቦታ ስቶር ስለነበረ መስገጃ ቦታ የለም ስለዚህ በጎ አድራጎት ከይር ስራ የሚሰሩ ሰዎች ትምህርት ቤት ሲሰሩ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲሰግዱ ፍቃድ ተሰጠ ማለት ነው የመጀመሪያው ጀማዓ የሚሰገድበት መስጊድ የነበረ ያ ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው ከዛ ትምህርት ቤት በመቀጠል ትምህርት ሲጀመር መስጊድ የግድ እንደሚያስፈልግ አሳይተዋል እነዚህ ወንድሞቻችን ቤታቸው የምታዩት ቆርቆሮ ነው ስለዚህ ያ ስቶር ወደ መስጊድ እንዲቀየርላቸው በወቅቱ ከንቲባ የነበሩት አዴ ጫልቱ ሳኒ ውሳኔ በመስጠታቸው መስጊዱ ስቶር ውስጥ ተጀመረ ማለት ነው ባጭሩ ይሄም መስጊድ እየተጠቀሙበት ሳለ ይሄም መስጊድ መስራት አለብን እዚህ ቆርቆሮ ውስጥ መሆን የለብንም ቂብላውም የተስተካከለ አይደለም መስተካከል አለበት አሉ እንደው ጎረቤት ስለሆንኩ አንድ ቀን ለሹራ ጠሩ እንዴት አድርገን ነው የምንችለው ምን አቅም አለንና ነው ምን ሰራው አይ ቢቆይ ይሻላል ማሻአላህ አሁን ቁጭ ብለው ነው ሽማግሌዎች አሉ ዑለማዎች አሉ አህመድ ልናፈርሰው ፈልገናል ምን ትላለህ አይ እኔ ጊዜ ብንሰጥ ይሻላል አቅሙም የለንም ቦታም የለንም ማለት በኋላ ሄድኩኝ ጸጣሉና እነሱ ወስነዋል ለካ እንደው ለፎርማሊቲ ነው ጎረቤት ብለው ለመንገር ብቻ ነው እንጂ ወስነዋል ቆይቼ ስመጣ ቆርቆሮ አልተነካም ከላይ መስጊዱ እንዳለ ነው ስመጣ ውስጥ ተቆፍሮ ፉቲንግ ምናምን በሙሉ ስራ ሰርተዋል ማለት ነው አላሁ አክበር የዚህ አይነት ወኔ ያላቸው ነው ማን ረቢቱ ኢጃራ ዶክተር ማሎ ዲሳ ማሶዳተን ኖሊንካ ተነስ እንጂ አከኛ ጋር ይሄ ነበር ወኔያቸው እንዳሉትም ሰሩት والله العظيم ምንም አይነት ቤታቸው ይሄ የምታዩት ነው ሁሉም ማታ ረመዳን ላይ የሰበሰበውን ያለውን ለነገ አይሉም ሰብስበው ነው እዚህ ያደረሱት ስለዚህ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ኢንሻአላህ እኔ አሁን አንድ ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ነገር አለ እዚህ ያሉ ክርስቲያን ወንድሞቻችን አሉ አንድ ጎረቤቴ እንዴት ሰዓት ነግረን የመስጊድ ስራ ሆኖ እንዴት ሰዓት ነግረን ብሎ ከባለቤቱ ጋር መጥቶ 2000 ብር እዚህ ሰጡኝ አሳፈረኝ ዘላለም ይባላል ሁሉ ጊዜም በረመዳን ከስራ ቦታ ወንድሞቻችንን መርዳት አለብን እያለ ከመስሪያ ቤቱ በማስተባበር ለረመዳን ፍጡር ያመጣላቸዋል ዛሬ የዚህ አቡበከር ሲዲቅ መስጊድ ግንባታ ላይ እንዴት ሰዓት ነግረኝ ብሎ 2000 ብር ይዞ መጥቷል ኢንሻአላህ ወንድሞቻችን እንዲሲረዱን ሌሎቻችን ምን እንጠብቃለን ጀዛኩሙላህ ኸይራን በጣም አመሰግናለሁ በእናንተ ስም ዘላለም ወንድሜ አላሁ አክበር ሙስሊም ቆፋምቲ ክርስቲያኒ ገንተ ኸናቱ መስጂዳ ኑቲስ ጃሩ ቀምና አከመ ኑቲንም ነየቹዳን ኦበሌሲ ኸኛ ታደ ወረይሳቲ ወጅን ዱፌ ቃርሺ ኩማ ላመፊቴ ዱፌ ጃን አላሁ አክበር ኡመታ ከነት ቤደ ነገር ያኒ ሰገንታ ኸና ኦሶ ሐሰብ ብራተካ ከና ከነን ጀነ ሼክ ማሩፍ ዱፈኒ ቡሲ namni harkaa qabdan dhuftanii deeggarsa masjida akka obboleessi keenya kan kiristaanaa 2000 kan nuun eegaletti
akka isinitti eegaltan gaa'isumtu beeka akka jammaanni jiru akka gartee naggaadee magaalaa Finfinnee irraa gad dhuftee jiru akka warra asittis jiru maal ta'uu ta'a kan jedhu sanga haasawni dheeraan hin jiru kallattumaan gama buusiidhaatti garagallee jirra. Kabajamtoota munshidoota hangaftoota irraa kaasii hanga quxisuu ga'utti akka Ustaaz Raajaa Abbaa Mancaa hundaas jiru hanga xumura sagantaa kanaatti akka na wajjin turtan abdii guddaa isinirraa qaba. Waliin jirraani? Mee waliin jirra warri jettan harka baasa. Allahu Akbar! Tokko as jirraa qoonqoon eeganii ni jirti jettan galan yaadannuu jaanii jiranii kallattumaan gama sagantaa boositti deebinaa. Haa jetti. Hayyee. Hayyee. Allahu Akbar! Aboo dubbiin abbaan tokko na dura bahuu hin qabu jechuudhaan obboleessonni tokko xiqqishee tokko abbaa kiyyaaf du'aa godhu jechuudhaan 50,000 maali sitti kaate hoyyaadhaa miti sitti kaate. Asalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kottaa tokko taana gargariin facaanu yoo san nasriin diini booda nurraa naanu. Arraan tana gaafa san akka yaadattan barbaanna guyyaadhaa ummataaf buqqee eja'anii dhiiroo buqqaatiin tun nu biraas ni geessii ganda keenya ni geessii jennee muddamnee eeysa qubsiisan hoo akkam goona hoo ja'anii erga isaan yeroo dheertuu ala turanii Finfinnee qubatan hangi tokko kaan Adaama qubatan bakka kanaa qubatan jechuu hogga dhageenye irraa gammannee achitti hoo maal nyaatan maal dhugan jennee odoo rakkannu masgiida jaaruudhaaf madrasaa jaaruudhaaf odoo midhaan eeysaa geessina jennu midhaan bira hunnee yaada jedhu dhiyeessan. Rabbi jazaa isinii haa kafaluu galatoomaa jennaan. Nuti hoo ga'een teenya maalii akka gaafa qaama isaanii ijaarree ilmaan isaanii akkam beeloyne tattaaffii godhaa turre sanitti arrallee akka isaan zalaalam diin keessa turan waan isaan baqeessanii eegalan kana hunoo xumuratan akkuma isheen ifaan ja'an waan karaa bu'ee jiru bira dhaabbachuun arraan tana akka gaafa san bira dhaabbanne san caala arraan tana bira dhaabbachuu nu feesisa. Ruuxii isaanii bira dhaabbanne arraan tana maalummaa isaanii eenyummaa isaanii bira dhaabbanne kanaaf jalqabamtee jirti dirreen banamtee jirti qulfiin irraa dhawamtee jirti qarshii 50,000 eegaltee qarshii 50,000 tanaan illee hin jaalanne silaa arra dirree tana qarshii 50,000 banuu qabnu ture. Sheekh masgiida tokkummaa dhaabaa sheekha kiyyanaa dhaabaa guutan tokkummaa ammas akka masgiidanii dhufanii fi akka garee dhufan xiqqisoo nu boota'ana akka dhuunfaatti obboleessi keenya kan ammaa abbaa isaa Abdullaahiif laal masgiidan kana masgiidan madrasaan waldayoonni dargaggoonni dhaabni baankiileen waajjirri mootummaa manneen amantii kabiraatillee haa ta'u qaamni adda addaa hajaaramee dhufee nu gargaaru gama boodatti carraa kenninaaf. Nama dhuunfaa kan mana isaatitti du'aayii godhuuf kan ilmaan isaatitti sheekan gurguddaan kun du'aayii godhuuf kan qabeenya isaatitti barakaa kadhatanii farran tan kan jireenya isaa maatii isaa jireenya isaa gartee diinii duniyaadhaan milkii ka barbaadu nama dhuunfatti as nuu fiigu san barbaannaa qarshii 50,000 taphni eegalee jira. Kafooyyeysu yoo jiraatellee 50,000 irraa karaa qarshii 100,000 harabbii isaa fooyyeysu jechuudha. Aan ol kuchisiin jira. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Haaji Muktaar Taradda. Koi san dhab. Achuman naa qabi qabadhu. Liqimsi bishaan irra dhuguta. Haaji Muktaar Taradda. Sagantaa tana dubbii akkanaa kana dhiisaati. 100,000 eegaleetiin jira. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mee gutaka qalbii teetiin ol naa bahi deemi duniyaa tanarraa ol kuti ni kenninaa fi kenniif ati kenninaan rabbiin ni kennaa ol qabi akka kee ol qabi ijatee cufadhu yaa rabbi Haaji Muktaar kana naa milkeessi. Amiin. Balaan isa dura dhaabbatte dhabam. Amiin. Rabbi oliin haa deemu. Amiin. Qabeenya isaa keessa rabbi barakaa haa kaayu. Diin isaa keessa rabbi barakaa haa kaayu. Ilmaan isaa keessa barakaa rabbi haa kaayu. Alaamanni isaa diiniin haa badhaadhu. Alaamanni isaa duniyaan haa badhaadhu.
خنان جزء عندها مختار خنوتون إساق أفهمي إلمانيته هدبرت آمين إلمانيته هدبرت آمين مالك أمي ديني دنيا من ساخيسته هدقاي آمين ربي عمل كيس أشوفكم دي بس دي تنارا نقول بوسنا لا كلا أسرع كتنينو أما إرجو الباني ربي كنون ديفيسين إرجو الخاني ربي كنون ديفيسين أباي إرجوكم دي بس دي بينه دي بلا مرة ربي نون ديفيسين أوه تناي منك حاجة بيا تو كوجرا أيه sila Haji Mukhtar Sodatin po Sodatin kuma di pala man jiraje ite na mai tola nai dawo ite na ada wala ite na ai mani kuma di pasadin sana daga ni haji bayan kuma di pala man jiraje afanna ni tati ni ni afanna tati haji le undara bi amil haji bawla haji bayan rabbi olina dem amin ashikum di bala me chunga bi khimalla ka safatan say malay no khumbar ilmo fi tu gize khannan mal ko tabo mali ni dilukhun qarshi yang ganin gaisu jaani akana oliga qabani dikiti khannan tu jara ana jibe da ilal abbi me qarshi yang kana na khen ho gula magafi gafatu malen khannu akasi bidi masjid mo gafu matakam fi gani kum dibasa dikum dibalama umma rabbi amil kayf amin oli rabbi sana dem amin ini dunia abadani amin asna fi giga guyang jaba dalal guyang kun guya gafa qabu gafa laga xafo laga dadisa amma duras gafa qabachu ture gafa qubsumasan gafa ummanni keenya akarakate san jenne arrantana gafa wanjabturan isan bira dhabannu guyyaa jabaadha guyyaan maallenni arrarraa ol kaayyatu bakki inni fagoodha qulleen hin jirtu wanni arrantana ummata kanarraa ol kaayyatu guyyaa beelawan sanii gadii miti guyyaa jaba jirraa asnaa fiigi rabbi siyaa milkeessu awwatin fagaatin oduu bareeddu malee dhufe namni kum dibbata kafaayyoo dhufte beeku wal dhabne rabbi naa sattar kum shantam kum dibbata kana kanaan xiqqoo as turraa kam jettan bakka tana xiqqoo turraami kaduu kum dhibba lamaa bakka jabdu jirraga VIP dhamma VIP beek nama waa xiqqoo dhaqabata Islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida lafaa ol qabnaa sunnaa nabiyyal hudaa lafaa ol qabnaa sunnaa nabiyyal hudaa akkanuuf guddatu diin islaamaa kuni taajarraa qadhaa akkanuuf guddatu diin islaamaa kuni Kota jarrakada jannata jazaa akkanuuf guddatu diin islaamaa kuni kota jarrakada jannata jazaani silki maalii qabda barsinee gujjira way hasaastee achinatti achi garan galini silkii maal qabdan jaani kooy dhaabbadhu warra Warri- haajitti idaanu du'aa'iidhaan Haaji warra Mukhtaar- har'a haajitti haajilee lamaan reefu dabranitti idaanu barakaa maatiidhaa barakaa diinii duniyaadhaa du'aa'ii sheekanii du'aa'ii hoggaanii fi kum dhibba lamaan tana keessaa baane sheekotiitu yoo afaanii hin dubbanne illee beeki qalbii isaanii gammadduudha isinitti qalbii sheekan arraan tana duniyaa gubbatti diin bakka bu'an rasuula nabiyyoota bakka bu'an akkasimi al-ulamaa warasatul anbiyaa dhaaltuu anbiyootaati qalbii isaanii naa gammachiifte qalbii hawaasa kanaa qalbii diin gammaddu tana qalbii qur'aana gammaddu qalbii jaarmaya maskiidaa gammaddu tana arraan tana gammachiiftee rabbiin gammachuu mana sii galche mana kee gizee ol seenan seeqaa malee gammachuu wal kofalchiisuu malee rabbi mana kee irraa haa qabu amiin zikrii gamaa gamanaa ilmaan qur'aana haffazee malee mana kee irraa rabbi haa qabu amiin asdafi as fiigiga hangasuma jira fakkaate namni maallaqa qabu hangasuma jiraasa hoggaan gamana laales nama ifoo kun dhabee shee maaroo bakki jee takka firraa hin baasa du'aa dana goosaa jee tarma Allahu Akbar. tana sirree jazirra bijaaje du'aayee haajii lamaan kanneen fitti shee maaruuf isaatu akka itti dhukkee isinirraa baasu beekamu خلاص inni akka abunoo shee maaroo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله جربوا دافنا أفتني أما الرأيم فوق در كمان اتقبا جربوا دامنا خاية النبي كمو الحمد لله رب العالمين بقرب مزيدة كنا في كيسين آمين آمين جتني الله أكبر الله أكبر الله أكبر naan silaa bar guyyaa tokko namni tokko Ibrahim al-Habrii jedhama rabbi rahmata hamdu fi guyyaa galee jira karaa ilu baabur ol deema karaa ilu baabur ol deema በአማርኛም ፈጨዋለሁ ችግር የለም osoo karaa ilu baabur kana ol deemuuti
ياجي بكجرم تسكتي مكينا ربو مغرب نتجينيان إبراهيم الحبرين مغرب نتجينيان أشتي بوهي روجدو دبرتين نانو سنا بالا ورقة بالا قطو فلتتي غياتي مالي وني كوني جنني غافناني أمبتا ترى صلاة ودي ما جنني توكتي إساتو رابطة من بلا مسجد بلاستو أشي تجاري في جل توكتي إساتو ويا سنا مسجد توكتي إسان جاري ربي نكسنا فين دو مسجد كان ونم بكا إنتو مرامين جديد ربي مسكين تتيك أرشي تكاكبجو ساكا كيسبو فتوف ترسي سيكم جتن بركة مسكينة واتك أبا إسان ما كرشي كم كل سدين كرشي كم رب سدين كرشي مليون سدين ربي نمن دابن ربي نيجي سامت ربي ندريسا أمو كرشي سدين مسكين تتين كيسبو فتة ربي برتي وابر بادو تدو بجرا سنيف دوبام بس أكم جتن وري كرشي ربو كم ربا وري كرشي كم شنتما وري كرشي كم ربا لما والله كرشي كم ربا سدن سنة كرشي تكج آلو جرا كم جتن نما كيسان كم ليف سبق درهم يرانا لا جيساني جتن 100,000 درهم حديثة درامني تكتين درهم كوما إبادر سيته درامني تكتين مالي في جناني نمتوسوني درهم تكتين أبو فيده إني كوني مو درهم كوما إبا منا كايته فيده أيه مجان تكان تكو ولا نو مالك فوتشول كاينا سيدي الحمد لله سيابان غلطا نمنات كجيتي تكا يوم جلتا كانو يتا سيفت فيلم تومتا أمة محمد تعالى أمتوتا نبي تشكاري ارغما رحمتا نمسان فانا بوي وامل كيسي غفتان نمسان اردوفي الرب أبو ربي نتسنا بالكيس ربي تسنا بالكيس السلام عليكم يا أحباب الكرام أبطل بركة بسم رب العالم الله بفقاده ستن دين الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا جنان تابا من بسلام بنبيات الله صلاة سلام يرد باتونا إلى يوم القيام والطعام من تحت الظلام قال النساء وحده لا إله إلا الله بجاله سببه دستور من الله قرآن أنا قبو إني موادد لما كراربون وندم لا وندم يا متساسبون بسلام سنة مكبر طلب سيتواب لا إله إلا الله بجاله سببه يقدمت مؤمن يسرت بأقبابه أحمد محبب وصلت الواتو وحده أكتب مسجدك إنك أنا في تلوك وفتيني جولك يتيم ياسر رابو مسجدني مالك كنو قفانين إندومو مسجدك أنا جارو قفامتي بقرب بينا ميتي صلاة نبوسي الحمد لله جلاك أنجل كبا ilmaan tu keessatti nu dagaaga ilmaan tu keessatti nu bargaaga ilmaan tu egeree fuulduraa keessatti guddifanna jenneeti addunyaan ilmaan bakka isinitti geessite jecha tokkittiin isinii jira naannoo tokko biyya maqaan dha'u yeroo ammaa kana keessatti addunyaa keessaa uummata lakkoofsaan biiliyoonatti dhihaate mujaan isaanii tokko aayyo ganama ka'eetu makaa lafa maana dhaltee jee maana deesse jennanii maan namoota yuudaa afansi deega abbaadhaan maana deessan ani barachuun barbaadu jiraachuun barbaadu qoonqoof ta'abuun barbaadu waa tokko uffachuun barbaadu nyaachuun barbaadu kophee kaayyachuun barbaadu uffachuun barbaadu waa takkan barbaadu waanuma duniyaa kana irratti na argamtaniif yakkaan dhaqee mana murtiitti himatee jira waan jedhitti mooji kana mana murtiitti himatamanii jira naa dhaabbaan yoo har'a bakka itti guddifannu qabaanne akka itti guddifannu ni beeyna moo kanaa miti ni beeynaa miti taayicha tolfannaan maaloon rakkoon qabu jette jedhanii maaloon jara keenya rabbitti nu hamil keessu akkitti masjiidni keenya bahu ani mataa kootiif gumaannin masjiida kana keessaa qabu sibiila tokko moo qorqorroo takka moo umni kiyya muktaar taraddaa birii 300 masjiida kanaa kennuuraan hin jalqabne osoo silaa duniyaa kennuu nama jalaa fittee kan isaa jalatti harkatti naftu sila wallaahi mi alhamdulillah jalaa nama kana rabbiin nu baay'isu amiin muktaar suni yoo sababa buqqaatu taasisu waan biraa fuunu ni beeyna sababa kanaaf waan biraa fuunu ni beeyna akka agartee isa qofittiidhaaf aadaa taate wanni rabbiin naggaadee gurguddaa asitti hin baay'isiniif miskiina kan harkaa waa fuudhee ittiin ijaarrachiisuuf maal jettan naggaadeen bakka waa kennuu kana hin baay'atanu duraanis qarshii 950 keessaa qabaa jedhan
ما جتن جران الحمد لله دنيان سلاهو همن يتكنو على ربنا اسكنو فيتا ربين يتكنو ام بلوكيتي يبلا من سني بيتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر احمد بن gama sheekanii deebitee jirte ustaad Rayyaan waa jala geessanii meeqa jee bulukeetii 200 isiniif bitaa jee Allahu akbar gama sheekootaa deebitee jirti والله ربي أبيسو مي شيخ معروف بتابعه وقتك لا لما بليس خنيا سداب بتقول قام نساء هركا في ميلي تكوجيا تكونيون دلقو أكسما وجه أمو مسجد الرا خيسافون كبوجي وان كيشاك أبوها تعودي في الرافدة دعائي فدا فيا فدا وان تيف شيخ معروف قباري دعائي ورد دولة ليبيا أكو أستاذ راياتي فيس بلوكيتا دبلا مغيب كباري فيس أكا دعائي قدن أسمان قاما خافوما دبلا ما هاجي بيان إبرو تجرا أكسما حاجي مختار محمد ردا تجرا إسان أمكا ورين برا مكان على كوان أوبليدين نجا روزان أوبلي سيسي عبد الرحمن أمي جترا كارشي كوما كوداني في نبض كافيشان تام هذا في أباه يا دعاء كودا يتي الله أكبر ربي سي عامل كيسو جنان سيدا سيجي انتصار أحمد أباه الكودا يا دعاء كودا يتي مالا كتير كودا جرتي جان خناف قاعد برتونيس وري استاو خنا شيء معروف واجههم بها قام شيء معروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ودني سند دامدو hararge gadirra wallufne wanni ni sine damu salamta qacello nu jala debisu taka ja qacello takbirta laftuman tunutti hajamti mas nuti kanama jechu bicha odante lafti tunizitti hajamti takbirta qacello tijeu Allahu akbar itianse me warri rabbiin oofee biyya tana fide laga xaafoo fide sababa isaaniitiin rabbiin bakka tanatti ulamaa'ii babbareedduu qaqqaalii daa'iiwwan muhaddistoota asitti walitti qabame kana rabbiin sababa keessanii walitti qabe warri naannoo Sumaaleetii buqaatanii bakka tana dhuftan warri immoo bakka biraatii isaanii jecha afeerraa dhuftan hundi keessanuu warra buqqee bakka tana dhufeef alhamdulillaahi ka jettaniin isin gaafadha alhamdulillaahi rabbil aalamiin مالف التريسين جاء رب سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إسواتك تك نجالة خيسا خير نسرين جر جالة نيجي وان بين الجج واغري مو خير كيسا إسرين جرت جبتني جاء رب سبحانه وتعالى ربنا كغدغديتي خدلغتانا نو سومالي بقتن فكينيا بقتانتي توكوفا دراتي في فينيدتي سنجلتي الحمد لله رب العالمين جاء سجل الفدا الحمد لله رب العالمين في النمالك قال لي كوين جينا علماء انت ككت حركه ربي جل يسريك امنان اكداب وفتن ترى رب الراي سني فودو تيسي شكري قدامي الحمد لله رب العالمين خانتي ان سودان واني جچودا ديمنو دبين تنما علماء انت نيانغريفو ترى اسرها سويتو ترى ربي سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 100 سنابل في كل حبة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ربي سبحانه وتعالى غر خيسنس ديبسا نمني ربين قبينيا برقبك ابو نمبانو متي سما بانا رانا مبرا توكم بانو آيان كن نما ربي واتي قبك ابو بانا ملك او مار كان قمنه دعاء مسي غلو فدوا مسجد خنا ما سي جانا چلالامه مي چلال مسجد خنا نيگر تابي مي مسجد خنا ربي بكان هاغو آمين جيغا قبينيا مالك خيشا نماتي بو بيتت هاجمو بكتر دبن ربي راي فودو دبن هرك بني بيت كيف هرك هبني مسجد خنا ربي بكان هاغو مسجد خنا ربي بكان هاغو
يا ربي لقد عفوت جرا مسجد بناتا جاني يا ربي نوجوفي خام مسجد ما لك إنك أبون شوفا خار رب مرافونا وري بكتنا الرا حتى اللي يسقط بعدين مهادرة لقد عفوت أنا هردو فورا جرو هندي نمني الدنيا رجرو الراسي نوج مهادرة قولوا كبا واندن دول أكا قلقل الرتو مريتو ببكتنا يانو هرك ربي جلقا بأنجزة تكرب الرافون أكا مسجد خنا جندا خنا واتك كنيفيفني هندن دبسيفني ما الله إنك جلانا إسني جاي كربين قال ما جاهم فيتني ودي بربادة أتن تو كفر رتي ما مسجد نكون شوفمو نامي أولك بيجانا مي علماء أنت جاسر كرب جلنا كباف ودي قدور رب الرافون وجندا خنا مسجد نكون أكا شوفمو إسان اللي منا مسجد خنا جالو أكا ربين إسان جارو خاسلا وخوفي دبتو كبا منا ربي أفدرو جبرسن خايسان تسكر ربي تجارو هر كرب جلنا كباف يا ربي مسجد خنا قلما نوغي يا ربي مسجد خنا قلما نوغي حنجة إنسان سمي غيس أولوفو بربادن إنساني أولوفي يا ربي من إنساني تسير رجاري من خيسانيس كخنا جالو ربي سنرد هاجار يا ربي آمين يا ربي آمين إرجع خنا جن بودا نمني خرا ربي خيست هوري إسا خنته ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي مثاله الدوغود هو بالمثال يتديه المقال قرآن خيسم مثاله الدوغود أكد بين نوغلتو نمني هوري إسا خرا ربي خيستي خنته أكنما فري تكفجاسه فري تكتين سن أزلا تربة مغرسته أزلان تربان سن فري دبتك دالته دبت تربة والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إرجم ربي صلى الله عليه وسلم حديث خيستي خناف دچاي سني غدمتي بانكي رحمان كيس خايتو ديمتن خسارون ديمتن نمني قرشي كما دبا فيدي خكما دبا لما فيدي نوتي خبر بانو ورنا نافي فيني مالك كما دبا في كما دبا لما بيتامي مخينا اللي يوم الزيد خنا خنا نما فينان سرينجي خمخينا خنه ديمو سرمافون سيقلتيلان الله أكبر خمانا لما سدي جارتك أبو جبي تكربية خنه خدو فيجيس علماء أمتنا دعاء تقودا ربي دنديتي إساتين ما في النخ إسامي برندا من سامك جل ربي هاتاسس آمين جاتوفي برخا أولو في من تكو خنه جيم بانا دتي كاري كما تكخنه خجيم بانا لالا نما مالك مليون تكخنه خجيم بانا سون أسرات تجير في سنجي جنت تجير تنافجرا في النجل لون في نجتة ست مامان تيني سنجي دوبين وركما دبا في كما دبا لما دعائين جونا في خملين بربان خدتشي كاري كما تكنو خنو بربان خدوا عيدا نلماين والفوتة تجد برسيتو بربانا إن بربان